Chocolata, 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 chocolata. Eran as 5 da tarde, hora na que Chocolata se ia bañar, mergullo de barro e auga. Teófilo escoita unha noticia singular, a casa de baños agarda. A Hipoa quere probar, a cidade chega andando, pero un traxe hai que mercar. Chocolata, 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 chocolata. Proba calzóns e pixamas, saias de volantes e camisas de percal, sandalias e botas de punta, e uns tenis con luciñas que se acenden ao andar. Despois de comprar tiña fame, buscou un menú vegetal, erva da sabana en salsa e auga disque natural. Chocolata, 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 chocolata. Eran as 5 da tarde, a bañeira é moi pequena e o bikini prenatal. Aínda lle falta unha cousa, un conto que a Teófilo lle quere regalar, e vai descansar nunha cama. Deitada empeza a soñar coa selva e a lagoa, un soño espectacular. Chocolata, 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 chocolata. Eran as 5 da tarde, Teófilo escoita un rebumbio familiar, parece que hai luz no camiño. Era Chocolata que acababa de chegar e contalles 1000 peripecias, con 1000 gargalladas detrás, e refréganse no barro o mellor baño mundial. Chocolata, 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 cocholata, 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 chocolata, 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 cocholata, 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 chocolata, 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 chocolata.